Isingiro Water Works project kiramanyisa ngo eri kutapinga amizi ku ruga hari kagera water supply system kusavinga byaro bya Isingiro ko kumuramanya egi project tukagitandika commencement date yitu ekaberi 11th August 2024 kandi tushemera kuba turajimara mu myezi 25 konka kurugirira ngo kutwabire turi gukora project age ekayine mu component ya designing abo kugira ngo harimo supply areas mwe mu byaro abantu barahika hine areas zitwabire twine gukora mu design so ejo design ekatukerereza mu kace so kuyatukererize mu kace urareba abantu bamwe barabaragira ngo mwakerererwa wabo yine design tokaza kusindikiriza contractor tiroko gurezi pipe kandi hina huri ku designinga because arazigura then hije habe mu bwa changes kandi kitume yakora loss niwe ukore loss konka design ezo zona tukazimara kandi nango kutwazimazire initially turi kutandika tukatwine distribution network ya kilometers bishatata konka kutwagira hasi twakora design yabo iri detailed zaye yongera muzahiko wabina 9 so uri kureba ngo matches tukadireyingamo konka yine nko kukiri kutuyamba kugira ngo abantu tubashise hamizi kandi waza kureba ebintu bituri gukora nibingi munonga waye tororo mu district ndagira abantu bona barareba mwe no baba bari kugambisa amazima barareba ngo naho tutatire pipe zitakashikiri kandi naho zitakashikiri ziraza kushikaho eco kubanza cabyona nko mu initial design tukakora mu changes tanka nyingi zikazirya hardware walls konka twareba ngo yaguma hardware walls amizi garaza ku flowing hagira hugahika hamwe gatahika twagira ngo katukole design review twazongera yahiguru twazisika higuru tanka zitu zona orarira ngo ni tuzitira hari meters ikuma higuru so ori kureba ngo etanka yaberga higuru amizi garugo mu tanka gari kufuma aho gari kuza hamwe pipe ratings ziraza kuchanginga so obwe no buntu buco bwatumire twatunga mezo delays then ekindi tukija twagira mekindi endijo challenge abo kugira ngo pipe nyinje zeze byomeza ductile iron mu Uganda tibarazi manufacturing zona ziraruga heru kandi kinte kiraruga heru tokaza kugira oti ne must ubwiro buno bukiraba cyashyira hano so hakaba mubwe bu delays konka twija twabo overcoming aho turagambira pipe zone ze byoma zashyira hano etanka zitu zona tukaziha UK United Kingdom zona ziri hano kandi ndagira nabantu babaragambiza abamazima barareba ngo nyingi zona twazitireho hati zirinzira mizikusha so ubu no buntu buciye buco busigire mu then twijire twatunga mu challenge ndijo ezi plastic pipes companies zira manufacturing plastic pipes nka Gentex multiple eziriyo mu Uganda nanka materials baraziya hero mu Middle East ko hatwire ntaro so bakatandika kutekinga advantage pipes za rate sente za yongera because of that habwezo ntare ziryaho so nagambira contractor banzo bahimuka gap turebe so atentaro kuzachendire mu hati narebire batandika kusupplyinga pipes so ezo nazo ziri kuza kwisha pump zona electromechanicals pumps zona control panels byona twakozire order kandi tushashwire tarebe byo kuza kugira ngo no gukora order kusha contractor ashashwire kandi nye nkora yanje wagira ngo wakora order ndamakinga sure natunga agreement yawe na supplier wagira ngo wamushashura esente zabo zirarabo mu Absa Bank nyine contact baranterera bagire ngo hati zaragaramo then hati nyomba teho mbirukeho kugira ngo bakore kiri korwo misho so ekinda bahamiza no buhijire mu bwa delays konkora reba ngo bwijira habwo burungi mwenu hino ko kukira tuyamba umujungu aragira ngo better late than never akakadire katumire nayongera mezo extra nke tanka ruyanga ndikongera ye tanka initially ketariyo amizi garugo mu tanka yakaberebere kuzanya muyanja hina ugabire garahika areas zimwe batarazitunga aho nka introducing aho ki sample so ndaza kutaho pumping station nga pumping aha mushozi twa identifying ho mwanya ngo nikabura etanka yaberya higuraho iraza kupushinga amizi gaze hari munonga ekindi kintu etanka yo mu ndinzi
aho yabireri tuka nangwa chairman no yabandize kuciro izinga chairman Aroni akaje twonka sheji tanka hweri kwetara serving abantu binji yagira atari yo mwanya ngunikabura naje ntoke chairman cyo ndaza kucukura navuge motoka nazo nahareba so twacenginga design kugira ngo hati aho twabire twine kuteri ya tanka tuteho nanka online booster station amiza gijaga kahikaho egapushinga mu tanka yakabura kandi hatejo tanka kutwa bambe nanka ya nyabyondo kandi tanka kuyagire nyabyondo cyatuyamba aboko batine areas zabire zitaratunga mizi nkifoko nangwa line hatera agenda e crossing rabe ntantamuci ngweno hati yaraba ntantamuci teryo muri rakaye mwe naho taraza hamizi hato rikureba bwa advantages zo burije nobwe bwa delays buke so ntantamuci turaza kugisigiraho butapu aboko line tekara abahantu then ekatwara miza handi abo baraza kugitema so okwe nayo gari kuzayo so nyonenda kubahamiza amiza aga turaza kugakora tugamuri ekindamanya kutakayikire nko kwa mwendo kwikumi areas zimwe ziri hamiza tanka za national water nkakajaho ndenda ngo babe baratunga mizi kaberebere towards masha nyamuyanja ndenda babe baratunga mizi at least tube turamanya ngo contract obwe bireri kuza kwayo ubugire no buturi kuza gukora yo ka extension nabwe extra works tube turamanya ngo contract ehuireho hina hantaho bari kutunga mizi so echo kituganyiremo so abaragira ngo contract atarakore ebyo nebigambo byabo nyongambiraga abantu ndinyoti ndi politician ndi technical nyondi yahamuramwa tino ranyi hamuramwa tindaza kushemererwa narwo muri isingiro amizi gatakashire even over 90% of the district